Riu ahiki mari na haho na wagagu thutha wa marigitari kuheana mukana wa hinahi ati matige kumumunya arume aria mari na nderu. Kuringana na marigitari, kumumunya mundu uri na nderu nyingi no gutume miromo kana ngothi igie na murimu wa impetigo. Murimu wa ngothi uratuika ni muru muno na wihithaga nderu-ini muno ingikorwo itarathambio wega kana iri na matigari ma mata. Magitari marauga ati mutito wa nderu kanua-ini ni gitumiro kia turugi na tutambi muthemba wa bacteria ta staph na strep. Ni ndeto irakorwo ikiruthurio ni mandagitari eti arume aria bakoragwo na nderu kana ahiki aria makina arume mena nderu mabati gukorwo makihakikisha ati nderu icio ni iragikorwo igithambio na njira njega, wona no cikorwo ikirehe mirimu ucio wa impetigo uria urehagwo ni bacteria ta staph na strep. Riu arume aingi maugite ati megukorwo makienja nderu ciao, kuria ahiki nao makoretwo makiuga ati aria makorirwo makiuga ati turenda beard men thaa ici nio maragikorwo makirwara murimu wa impetigo, na aria magikoragwo makiuga bora mwanaume hata kama hana ndevu magikorwo magikerera kaundu gaka na njira nene muno. Aingi makiuga ati nderu icio cibati gukorwo cikiendio tondu arume aria makona nderu muthemba uyu ni makoragwo magitia na njira nene. Akenya mwena wa comment section makorwo makiandika na makorwo makiuga uu hari ta uyu akorwo akiuga uu na Mary Mwangi akorwo ucio ni mucene nie ndingikicu tari nderu akiritoguta gukicu thaburia na MC Maish kukosa ndevu ni tricky. Usiku unasikia wife amekuguza kidevu anakuuliza kai mwana arorire dinanako na Julius Maina akawa haha wenye walitukataa juu ya kukosa ndevu endeni hosi mpimwe na Milka Kiaria gaikoro akiugo ni hakwa ta uyu dige mwenda hakuwe nanie na tinauru na Grace Bugu akawa I hate such things ni nyonaga mundu ahana thithi mutheri yak na Margaret Muthoni akawa na niguo nyonaga meya songi na mundu gwitwo Monica Kimani akawa kabando ari murimu ucio ugwitwo impetigo na mumunyo na Irene Maina akawa marigitari mau mena uiru muno riu akorwo o matire nderu magaikare uguo matigane na nderu ciene na mathaka tukorwo tukimathinja Easter na Alexander Nguja akawa no weapon formed against my beard will prosper kwani case ni hewa sikae na Sylvia Mofe na akawa maunde maheni murenda tutigane na beard guys na tutinge matigango na Faith Bobo ikia muho wake ategwetigira ikorwo akiugo tucoke turoe na kuriu hena Honorable Gasheri Beba kwa nie kwanza ukorwo nduri na nderu ndingikumumunya na Sorono KE akwa no ahithe mwana nderu-ini na mundu ugwitwo wa Ngari wa Masharia akwa isi mngesema mapema sasa makosa imefanyika tayari na Rayfield Maina akwa staff na stref ni muthuri na mutumia kana ni tumahadha na Empress hi aikorwo akiugo riu twakinya kwi nderu na wathuri aria monga tuthugumi na Kawanjiro kwa mwanaume bila ndevu ni sanamu tu na Limping General kwa wenye hatuna ndevu mnasemaje? Niliwaona kumea ndevu kihorela na Plitia Savior kwa ni lazima ungepost huyo na Mary Joseph aikoro aikia muho wake wa mwiso akaga hata sizipendi kabisa. Ndende toto gukorwo tukirumanira nayo ni riboti ire raikoro ikirutwo ni mandagitari eti arume aria bakoragwo na nderume ugwatini wa kurwara murimu uyu wa impetigo uria urehagwo ni bacteria igwitwo staph na strep na murimu ugikoragwo ukirehwo eti ni undu wa kaundu gukorwo eti nderu itirathambio na njira njega na ahiki aria mena arume mena nderu ici muthemba wa beards ni maraikorwo meri ugwati-ini wa kunyitwo ni murimu wa impetigo kuria mandagitari marakiuria ahiki aya metekere kwira arume ao makorwo makienja nderu ici kuona ciramaiga ugwati-ini wa gukorwo makirwara murimu uyu wa impetigo. Na gitumi kinene kiria ndagitari maraikorwo makiruta ni ati nderu ici cia gukorwo cikihakwo mata na ikorwo itirathambio wega kwina ugwati munene wa mundu gukorwo kana mundu rume ucio gukorwo akinyita murimu ucio kuria bacteria icio cia staph na strep igukorwo ikinyitirira thiini wa nderu icio ciake kuria egukorwo akigwatia uria gukorwo akimumumunya. Guko ni kwa Mwangi wa mohoro ni no ngwihoya na gitio kinene witikire gukorwo gi subscribe thiini wa channel itu giatuka wakorwo wa mbere gukorwo kimenya maria maragikorwo magihanika thiini wa bururi uyu witu wa Kenya na nja bururi ukiri wa mbere na ndukarigane gukorwo gita notification bell on nigetha ugaikorwo ukiamukira mohoro o hindi iria ciothe twagikorwo tukiupload video thiini wa mutambo wa YouTube na TikTok. Mwena wa TikTok uragikorwo gitufollow ta Mwangi wa mohoro nya muthenya ungi ni twirigane.